Djeca su mnogima nadahnuće i smatram da nekako svi mi moramo da se potrudimo da ta malena bića naučimo da misle i da ih nekako uvjerimo da oni mogu da imaju svoj stav i da mogu da imaju svoj lični izraz. Na mladima svakako svijet ostaje kad ima onih koji se tim mladim ljudima bave, a onda je život jedna vječna živa vatra koja se smjerom pali i smjerom gasi. Naš večerašnji gost je Goran Radojičić koji je malo Nikšića donio ovdje kod nas. Kad bih njega predstavljala, to bi malo duže trajalo jer je Goran i profesor književnosti, lektor, urednik, ali danas ćemo se najviše fokusirati na dječji časopis Osmijeh, čijeg je on glavni odgovorni urednik. Dobro večer. Gorane, evo kao što sam i rekla, već sam nabrojala veći dio, da kažem, tvojih profesija. Nažalost, eto, morali smo te odvući sa Nikšićkog pazara da malo budeš ovdje sa nama. Eto, kad smo već pomenuli dječji časopis Osmijeh, hajde počnemo sa tim, da malo uputimo naše gledalce ko sve čini redakciju časopisa i na koji način je on osmišljen. Pa eto, prije svega želio bih da vam se zahvalim na pozivu. Drago mi je što sam vaš gost i drago mi je što ćemo večeras imati prilike da govorimo o ovim lijepim temama. Drago mi je također što se dešava ova razmjena energije, pa je vaša ekipa otišla u Nikšić, ja sam došao ovdje, tako da eto, lijepi povodi nas spajaju. Što se tiče časopisa Osmijeh, u pravu ste. Časopis Osmijeh je počeo da izlazi daleke 1991. godine. Izdavač ovog časopisa je u to vrijeme bila izdavačka kuća Trag, kasnije Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade. I izlazio je do 2004. godine. Glavni odgovorni urednik je bio čuveni crnogorski pisac Dušan Đurišić. Redakciju su činili Milenko Ratković, Čedo Vuković i dakle, ostali eminentni pisci za djecu iz naše države. Tako da je negdje od 2004. do 2021. Osmijeh nekako sklonjen, zapravo nije izlazio i nismo imali priliku, mladi nisu imali priliku da ga čitaju. Ono što smo uspjeli da uradimo obnavljanjem rada Udruženja crnogorskih pisaca za djecu i mlade jeste da obnovimo i časopis Osmijeh koji izlazi od decembra 2021. opet. U tom prvom naletu, da kažemo, je objavljeno 95 brojeva, a mi smo u ovih 2,5 godine uspjeli da objavimo još 8, dakle od 96. do 104. Tako da smo, čini mi se, uspjeli da djecu zainteresujemo za časopis za djecu, ali i da im pokažemo kako se to književnost za djecu razvijala i promovisala u nekim ranijim vremenima. Redakciju časopisa Osmijeh, to ste me pitali, pa i da pomenem, čine zaista danas eminentni predstavnici književnosti za djecu, bilo da su pisci, bilo da se bave naukom o književnosti za djecu. Dakle, tu su Blaga Žurić, Svetlana Kalezić-Radonjić, Velimir Alević, Dejan Đonović, Velisava Metđona, Ilija Nikčević i Branko Vuković. Trudili smo se da negdje uključimo ljude iz svih krajeva Crne Gore kako bismo na jednom mjestu, dakle u svakom broju časopisa Osmijeh, imali neki idealan presjek gdje se to nalazi crnogorska književnost za djecu u tom trenutku. To je zaista jedna ozbiljna književna ekipa koja se krije iza tog časopisa. Ako se ne varam, ovo je 104. broj, je li tako? I vi ga danas premijerno predstavljate kod nas u emisiji Uživo. Recite mi, gdje možemo da nađemo časopis i kojim ste se to temama bavili u ovom zimskom broju? Šta se možemo tu pročitati? Tako je, pa eto, jeste, ovo je upravo premijera, pošto je časopis izašao iz štampe sinoć. Danas smo ga objavili na našem sajtu i eto, prvo javno govorenje o 104. broju časopisa Osmijeh je u vašoj emisiji. Negdje mi je drago da imamo priliku da govorimo o tom časopisu za koji se
iz broja u broj interesuje sve više medija, tako da eto, negdje ostavljamo možda i pozitivan utisak. Rekli ste da je riječ o 104. broju, da je riječ o zimskom broju. Dakle, u svakom zimskom broju tu nekako imamo i odgovornost više, pošto se i od redakcije očekuje da taj zimski broj bude nešto zanimljiviji. Hoću da kažem, očekivanja su veća s obzirom na to da dolaze novogodišnji božićni praznici, da svi u glavi imamo negdje tu zimsku idilu i da prosto smo u nekom prazničnom raspoloženju, tako da se i od časopisa Osmijeh očekuje da bude negdje na tom tragu. To su neke dominantne teme kada je ovaj broj u pitanju. Ono što bih posebno istakao jeste da smo jedan poseban dio časopisa Osmijeh ovog broja odvojili za Njegošev dan, 13. novembar, Crnogorski praznik kulture. Željeli smo da objavimo najbolje i nagrađivane radove učenika iz cijele Crne Gore, da eto negdje sažmemo sve ono što smo imali prilike da gledamo i u medijima i na društvenim mrežama 2 dana, 13. i 14. novembra kada je bio praznik, tako da eto napravimo neki presjek i čini mi se da smo uspjeli da se i mi u dječjem časopisu Njegoš odužimo na adekvatan način. To je zaista lijepa informacija. A koliko su djeca zainteresovane zaista za časopis i koliko je uopšte odgovorno? Odgovorno je sigurno biti urednik baš dječjeg časopisa. Velika je razlika između toga i onoga za odrasle. Pa sigurno, mislim, inače u posljednje vrijeme časopisi za književnost su nekako, ne mogu da kažem nepopularni, ali ne uživaju onu popularnost, što bi se reklo, kod širokih narodnih masa, kako je to možda bilo ranije. Rezultat, odnosno razlog za to su sigurno i savremene tehnološke ili tako stvari koje djeci okupiraju pažnju, kao što su igrice, društvene mreže i tako dalje. Neki brzi, kratki sadržaji koji njima zadovoljavaju potrebe u neko kratko vrijeme i prosto časopisi su negdje i dalje ona građa kojoj se treba posvetiti, koju treba čitati, odvojiti određeno vrijeme. Ono što je naše iskustvo kada je časopis Osmijeh u pitanju, ovo je jedini časopis za djecu ovog tipa u Crnoj Gori. Postoji još časopis, ali čini mi se da smo negdje uspjeli da se nametnemo kao časopis koji ima razne teme i koji pruža priliku da se u njemu predstave i najmlađi poznati stvaraoci i tako dalje. Interesovanje za časopis ima, to nam pokazuje i broj pregleda na našem sajtu, pošto mi samo dio časopisa štampamo, nekih 300 primjeraka, s obzirom na to da nismo u mogućnosti, nemamo nikakvu finansijsku podršku, onda je i to nekako od broja do broja se, što bi rekli, jurimo sa tim nekim minimalnim ciframa da bismo i štampali tih 300 primjeraka, ali ono što je svakako pozitivno iskustvo jeste da na susretima, prilikom susreta sa djecom, dobijamo povratne reakcije da oni spavaju sa Osmijehom, da im roditelji čitaju Osmijeh, da oni koji nemaju, to je meni bilo fascinantno, da oni koji nemaju prilike da dođu do štampanog broja, štampaju na štampačima onaj časopis koji skinu sa našeg sajta u PDF-u i da tako djeci čitaju. Tako da eto, ovih par primjera koje sam sada pomenuo pokazuju da ima smisla raditi sve ovo, iako i danas sam na Facebooku napisao da mi se nekad čini da se borimo sa vjetrenjačama, odnosno da je ovo borba sa vjetrenjačama, ali mi se isto tako čini da odnosimo neke bitne pobjede, tako da svaki ovaj broj časopisa Osmijeh je pobjeda za sebe zbog te djece koja uživaju u njemu. Eto tako. Da, to je zaista lijepo čuti, jer nekako čini mi se da u posljednje vrijeme stalno govorimo o tome kako djeca ništa ne čitaju i kako ne možemo da nađemo načine kako uopšte da ih nagovorimo da bilo šta čitaju. Tako da zaista lijepo vijest što časopis Osmijeh ima ipak svoju publiku. A djeca su opet na neki način ko autori. Vidjela sam da preko Udruženja pisaca za djecu oni mogu preko konkursa da šalju neke svoje radove i crteže i pjesme i na taj način da učestvuju. Kako vi vršite tu selekciju? Pa, to je posao redakcije. To je posao redakcije. Prosto željeli smo da negdje promovišemo i književnost za djecu i dječju književnost i stvaralaštvo za djecu i dječje stvaralaštvo, tako da se u okviru časopisa Osmijeh nalazi rubrika Sokolići koja objavljuje radove najmlađih autora. Iz broja u broj se tu nalaze nagrađeni radovi sa raznih konkursa iz zemlje i regiona. Ono što je interesantno pomenuti jeste da časopis Osmijeh i u ovom broju i u svakom prethodnom broju
Ima radove djece i autora iz cijelog regiona, pa se ne razlikuje puno od onog prvog jugoslovenskog broja iz januara 1991. godine. Prosto negdje uspjeli smo da se nametnemo odnosno rad ljudi koji su prethodno radili na Osmijehu pokazuje da su oni bili široki, otvoreni i da im ljudi iz regiona vjeruju, tako i danas. Tako da eto, uspjeli smo negdje da predstavimo šta se to u regionu radi. Ono kad su djeca u pitanju, u ovom broju recimo imamo nagrađene radove sa drugog konkursa Gradske biblioteke i čitaonice iz Herceg Novog. Trudimo se da predstavimo one radove, odnosno radove učenika koji su dobili neke nagrade, kako bismo kroz 20 ili 30 godina možda imali neku hronologiju napredovanja određenih autora. Oni su sada djeca, kroz 20 godina će možda biti članovi redakcije Osmijeha ili će uređivati Osmijeh, tako da eto, iz tog razloga nam je to bitno, da ovo što sad govorim nije nedostižno. Pokazuje i samo jedan podatak da je jedan od članova redakcije sadašnjeg Osmijeha, Branko Vuković, objavljivao u Osmijehu koji je izlazio prije 30 godina kao dijete, tako da eto, imamo i tu vrstu kontinuiteta. Imate jako lijepu viziju, moram da kažem, što se tiče i budućnosti Osmijeha i sigurna sam da će se to negdje ostvariti. Ali hajde, moramo se malo i odmaknuti od časopisa i pomenuti javnu ustanovu Zahumlje i vašu suprugu Milicu. Bez nje ne može da prođe ovaj razgovor jer je ona negdje vaš saborac kako u životu, tako i u poslu. Vi ste također objavili zajedničku knjigu Vrteška čuda. Na koji način je ona važna za djecu? I Zahumlje, ali tako izdavač? Tako je. Pa eto, to su nekako dvije teme kojih ću se rado doteći. Vrteška čuda sa jedne strane je koautorska knjiga koju smo Milica i ja objavili krajem 2021. godine i koja još uvijek živi na neki način. Počela je da se okreće i još uvijek nije stala. Živi nekako i paralelnim svojim životom. Dakle, mi i danas čujemo da se neki ljudi interesuju za vrtešku, da je na fakultetu studenti obrađuju i tako dalje. Našla se na nekim sajmovima knjiga značajnim u Beogradu, ovdje u Podgorici i tako dalje. I čini mi se da je Vrteška čuda značajna za nas kao autore jer je uspjela da nas predstavi kako čitalačkoj publici, tako i toj nekoj stručnoj javnosti. To je s jedne strane, a sa druge strane mislim da je interesantna za djecu iz prostog razloga što se u njoj nalaze zanimljive pjesme, anegdote, ilustracije koje mogu da uljepšaju neko vrijeme djeci koja je čitaju. Kada je u pitanju, rekli ste, javna ustanova Zahumlje, izdavač ove knjige uz javnu ustanovu Narodna biblioteka Njegoš. Javna ustanova Zahumlje je, mogao bih to slobodno da kažem, i moja druga kuća. Tamo sam od prvih nekako dana odrastanja vezan za folklorni ansambl bio. Sada sam i profesionalno angažovan u Zahumlju, tako da eto, sve ono što javna ustanova Zahumlje radi svih ovih godina, ona ove godine obilježava 125 godina postojanja i rada u kontinuitetu, tako da čini mi se da sve ono što javna ustanova Zahumlje radi ima efekta na poboljšanju kulturnog ambijenta i kulturne ponude i u Nikšiću i u Crnoj Gori. Moram pomenuti da je javna ustanova Zahumlje jedan od prijatelja časopisa Osmijeh. Trudimo se na neki način da i u financijskom smislu pomognemo rad časopisa Osmijeh, tako da eto, uvezujemo neku lijepu priču. S jedne strane Zahumlje i Nikšićke institucije kulture, s druge strane potrebe koje imaju savremena djeca i kroz rad u omladinskom književnom klubu Poenta Poetika, tako da eto, čini mi se da je to neka lijepa i zanimljiva priča. Gorane, hvala vam puno što ste bili naš gost i što ste podijelili ovu prelijepu priču sa nama i što se na taj način bavite djecom, kako se djecom i bavite. A mi ćemo danas i podijeliti 4 časopisa. Možete se javiti na naš Instagram profil. Pa, prve 4 osobe koje se budu javile moći će da drže u svojim rukama časopis Osmijeh. A sada, Ajda,